fusa ma o mai ami fefu baba wa dede ya aho. Falu hai tazui baga ngerenua basa-basa dede ba kanal YouTube YKB GKI TV. Taro mali lo malangi ke dama ke adre kami telunga fulu bawa si feledrua 2000 ngahana adua hulu asara sinote faana baga ngerenua wasia tehala mori bazura mareko faza feledelu ngabua si telunga fulu arua irudi si telunga fulu afitu batu ni basoda eda mareko faza feledelu ngabua si telunga fulu afitu imaneta malilo malangi bahada iya ni wa agu kami bah kami fefu wa bay mi feren tuho dan malilo malangi ke da bazima ke adre ya iya da bay mi feren ila talifusa ni umasi bakhazu aya ya ita Yesu Keriso nama ita mamai gisofeke batenga hasofeke adre ni aniregeda tani rai gegai sozago sofeke adi adia bere me sozago sofeke adi tebai mere ila tebai atenge ba tebai oya ngawala hal wera ni falwara tanebe la odedege la osavale mana dedera babo zago baba maigi sofeke so halewe babo zago simane ira security sa seseta ila simane ira saradadu mani fotei sozago adre tebai mere ira baginete me mere ni hasato tebai lehadaya ira banahia muhalawara baba maigi babo zago nahia malala halewa sino te faduhusi terdekera. Berme halewara ada halewa fozago banua, halewa fozago niha, halewa fozago omo, bahalewa fozago hadaia nahia tanebe sino tebe badangara. La faigi dae, la faigi nasoni habe simibaka. La faigi nasoni habe sama kiko. La faigi nasonudu bala faigi hadaia fefu ngawale dan nebe sedena mama bukaisi ma sedena mama kiko nahia malala halewe sino tefanugu sita dekhara babazura mareko adre bafaza filedelu ngabwa sita lunga fulu arwa irugi sita lunga fulu afitu ibe ekeda zitobali duma bada Yesu he ibisa ita ya ita samati bahwa lemer ya ia da simane sohalewe bazozago omo masohalewe bazisabua ngabate mesa muzama ifaduhu sita de khania soke omo adre babozago omonia ena boy sozi tobali udu ma ena boy zanaga bafohalewe fozago adre tebai atage tebai atenge i o halewe gege halewe nia fozago ba i onoroga si baitede ena ebai so zamakiko bai mere elwahania ya ita nia samati tebai mere heredede tenga tebai mere tafolobase fotoda na inota be mere bazibongi inota bolopase moguna mere ita tafolopase botoda bahiza iheno mere botoda heno tafolopase botoda babaita tehe mere herededoda baita tehe mere herematida tahau gesi baita roroga tahau gesi baita zago halewa si sehi sino ifadu sitade keda soaya ya ita Yesu Keriso adra ya ita sino tobali banua Yesu ya ita samati ke Yesu Keriso tebai mere heredede tebai mere heremati tafalua bata ebua banua lomalani molo fa atua ni amwala genia kheda
masino ia mualaga keda ehehani amunia. Boy atage ita, boy fare ita, boy atenge ita, direge baba ngabuli zo aya ya ita Yesu Keriso, ba ibe keda dakula sumania. Rege da eda romani no malangi, ya duhu. Dilang tali fusa, da tahala halawa da baba nubreheni lala halawa, channel YouTube YKB GKI TV, da ta like, ta subscribe, ba ta magisi manamuda sauhangan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.